Pemirsa, revisi Perda RT RWP DPRD Bali netapang ran Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil RZWP 3K Provinsi Bali warsa kalih tali petang dasa dados perda ring pemargin rapat paripurna ring gedung Dewan. Menados rahumaken Bali medue regulasi sane cangkep antuk nureksain ruang darat miwah ruang laut rumasuk pesisir. Gubernur Bali Wayan Koster mausang kerangka hukum dahat kabuatang. Manut Koster, potensi laut miwah pesisir Bali, pini akeh antuk kalimbakang ring sajeroning puangunan perekonomian, sepisanan ngicenin kasukertan majang krama. Perda RZWP 3K sani mungguh ring visi nangun satkerti loka Bali medue fungsi skala miwah niskala. Ring niskala keanggian genah sajeroning margiang upacara agama Hindu ring Bali. Nanging selami puniki akeh pisan ngarepin pikobat miwah pialang. Silih tunggil nyane klaim pesisir miwah pasih oleh sang sanin wenang hotel utawi villa sani ngawinang upacara keagamaan tan sida memargi antar. Koster nugesang pikobat inucap patut kaselehin becik santukan dahat mocolang krama Bali. Tias penike Perda RZWP 3K taler kedadosang payung hukum antuk nyayubin nyaga tur ngawigunayang laut miwah pesisir. Selami puniki potensi kelautan miwah pesisir Bali durung kaklola becik. Ngawinang durung sidang icenin kasukertan majang krama. Koster mausang sampun meprekanti sareng Mendagri miwah Dirjen mangda digelisang fasilitasi ring Kemendagri. Paketan nyane ngejan tenang pemargin fasilitas nenten muatang galak kantos langkungan abulan mangda perda puniki gelis kapuputang oleh Kemendagri. Gubernur Koster taler dahat nyokong Bali dados pusat perindustrian miwah penghantaran wisatawan mancanegara ring makudang destinasi ring Indonesia utawi hub. Bali taler kasokong dados super hub pariwisata miwah ekspor produk pertanian, perikanan miwah kerajinan rakyat. Parindikan inucap sampun kablik bagang majang pemerintah pusat. Koster ngawawahin pungkuran Bali nenten wantah ngandelang widang pertanian ring daratan, nanging taler ngelimbakang ekonomi kelautan sanesida ngasilang triliunan rupiah. Rindra David